Kudala ngifisa ukuthi ngidle imali. Kupina kupila kufunyeka nilimuzo njama manje bwena la mathinda acebisa untombi zamshareza lo mshaka bethala zami ngomsanga masana sikhomba vela nefico social na tshana athi umntana umuntu ongomona nongomba ukutshana nolwazi ubafazi basawajenini nedana ngiqomela intombi zami nge1000 ntomba zimqomisa abakhona ukuxhopeka ngithi amehleze ingilazi bani gadla kwazamini ngabe kade obashaya noma gadla kumina ngobona ukuthi ngisithithi kanti nami ngidla kanye nabo la bekade befile into lezi ngane wethu usuku lokuqala ngicela usubscribe ushare uphinde comment futhi ukuze ukwazi ukuthi ube yibhoza noma ube ingxenye yamabhoza ube umngane wami omkhulu laphana ke einkundleni zokuxhumana yasithola ku TikTok uthola uNgolva TV kanye laphana ku Instagram uthola uNgolva TV laphana ku TikTok laphana ku Twitter uthola yona ke iGolva TV ngane wethu lana sikulethela enohlonze noma sikulethela ehamba phambili lapho khona ke uShwi hayibo njalo umuntu ekhala echaza khona kabanzi ngesifiso sakhe kade afisa ukuthi senzeke kanti futhi uyasho yena ukuthi ke iziphi inkinga abhekane nazo ukuze akwazi ukuthi ke aphume iqembu lakhe na umbuzo ngane wethu zizwele sithi nje njoba ngisho ngithi akukho ukuthi mhlambe njoba senze lento okanye ngenze lento ngoba amehla azobheka kimthawu umtika usenze kanje ngoba mhlambe eselahla uShwi noma engasafuni ukwenza into noShwi mhlambe cha ukuthi nje ngoba phela umsebenzi wangisho ukuthi naye unamanye wakhe ama group awenzayo kodwa akaze ahlukanise namanje ngoba ngisho ukuthi mhlawumbe mangabe kusakuthi kusangakhulunywa eqenjini leli kade sikhuluma ngalo lasho nomuntu ekhala mina ngiradi anginankinga mina nje ngihappy kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi angaze ngixabane namuntu okumnandi ukugcina ngizokusho manje uhluleka kwami ukuthi sigcine kuphumelela lezi meeting wegcine sizinje kwazi wafika la ngithande ukuthi kungabi ukuthi mhlambe njengoba mhlambe leli thuba leli bengazi ukuthi ngiyogcina ngilithola noma ngiyogcina ngalitholanga kodwa ke bese ngithe ngoba futhi ukukhuluma kwami kugcina ngizokala ugcine kungabonakali ngoba vele anginikwanga lelo thuba ngase ngithi cha ukuze nginami ngilwele noma ngilamlele noma einkulumeni noma neminweni esingikhombile angitholeke mhlambe ke abazokhuluma mhlambe into ezozwakala mhlambe mina ngikhuluma izulu kakhulu yingakho mina ngizengathathi isinqumo yazi lento anginikezele ummeli wami ukuthi hayi akakedile naye ukuze ekugcineni ngihlambulukeke ekugcineni nezohlambululeke ngoba angisho akekho mina ngimpoint ukuthi ubani wenzeni mina ngifuna impendulo zemibuzo engizoyibuza engizokudinga njengomuntu oyiseqenjini ngitshela nje umhlaba ukuthi siyaqhubeka naloke besikwenza nomunye mayebuye ezocela uxolo siyawuhlala phansi sikhulume futhi ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba ngibonge kuwena Choko Mntimande ngiyabonga Kudala ngifisa ukuthi ngidle imali eningi nami njengoba ngisebenza kanzima kanti ngisebenzela abanye abantu kudala ngifisa ukuthi ngidle imali eningi nami njengoba ngisebenza kanzima kanti ngisebenzela abanye abantu kudala ngifisa ukuthi ngibe nemali eningi nami njengoba ngisebenza kanzima kanti ngisebenzela abanye abantu angisakwethemba imali ngoba mali ungumxabanisi angisakwethemba imali ngoba wemali ungumbulalisi angisakwethemba imali ngoba wemali ungumxabanisi angisakwethemba imali ngiyafisa ke mlaleli wethu ukuthi ngabe
lento le ivideo yethu sikufakele yona uyi-enjoyile. Ngifisa ukuzwa kena ukuthi-ke uyizwe kanjani noma-ke wena umbono wakho uthini ngalolu daba. Mina ngaphansi kwayikhuluma TV ngenzelwa khona ukuthi ngulethele zona zishisa zibila zinjalo ukwazi ukuthi ubonqule beyibilayo ngathi ukwazi ukuthi uphinde ube nethiwe elifana naleli. Subscribe khona laphana-ke kuyona ikhuluma TV, uphinde ucomment, uphinde ushare ukuze ukwazi ukuthi ubeke emathubeni amahle ukuthi njalo uma ngabe senza umbukisa bhanyabhanya sikuthumelele noma abakwa-YouTube bekukhumbule ukuthi-ke wena ilunga lekhuluma TV. Ngana kwethu ngibonga kakhulu wasabe subscribe-ile ukuze sibela esikhona njengamanje inina. Kanti-ke ngijabule kakhulu futhi ngawo-ke ama-followers ethu. Ngicela ukuthi nawe uphositshe esivivaneni ungasali ngaphandle, ungilandele futhi ey'nkundleni zokuxhumana okufundisa khona uFacebook, uTikTok, uInstagram, uTwitter kanye nawo-ke uWhatsApp usithola kona-ke u-079